Dintras enco vostre, carnaval és anulat. Adiciats a totes e a tuts, 3 meses de festividades, un centro melo masca, musico tradicional, danzo, fecos, gudil e encaro las bandas. Laures compres sendin laude e mai precisament al Carnaval de Limoux. Sen aquí al cor de la Plaza de la Repubblica, un total tour just las arcades, io lo défilé del Carnaval de Limoux. E per poder ne saber un bussi mai su aquel carnaval, avem l'astre d'ave Celino che nous va explicar un bussi tutta aquella organizzazione e che fin final aquel Carnaval de Limoux. Adieu Céline. Adieu. Le Carnaval de Limoux è un festo grande, fa parte del folklore et de la tradition. Aquel carnaval existe depuis 4 siècles, mais sembla pla que els originos remonten al temps dels moliniers, perquè hi havia força molins a farina a l'entorn de la vila, et donc els moliniers, per insigne de leur recolta, de la prosperitat, feien un desfilat dins la vila, et après, parce que pabum sus les gens, de farina, de pesos d'or. És un moment per se retrobar, se recampar, passar un bon moment agradabil, festiu. Vous êtes d'où? De Montpellier. Des Fouches, de Lavore, Saint-Sulpice-sur-Tarn. Pamiers. de Limoux, de Narbonne, De la Belanette. Io abbiamo partecipato alla sortita di tutte le truppe, 31 al total spasseré, e io cada mangiato 3 sortite per giorno. E dunque ero sperando la sortita di un giorno, un tema è mai burlesco, con delle maschere che sono caricaturate, che vanno parlare di politica, di attualità, e crisi causissi un po' di musica. Andiamo a vedere se ha cominciato. Cada bando ha un caffè come QG. Oh, ben fort plat. Eh ben, scuto che veni de vivere donc une trace del Carnaval de Limoux e hai visto alla vez de monde che avevano un masque e che venivano e che mi parlavo come qua all'Aurelio come dicendo de causa e che partissero come qua. Es la China. Los carnavaliers ou los gudils van amb los badaires, las personas que venen per veure aquel desfilat. Donc sont aquí per jugar aquí con anant dire, és un escambi. Et donc los que sont mas desguisats van ensajar de se faire de vigna anant veure, és un joc entre lo badaire e lo carnavalier o lo gudil per. Alors la tauca és de se fa pagar un cop a beure, mas també de trapar calés darrere la masqueta. Et donc aquí se fa, la Chine se fa, c'est possible en occitan ou pas en occitan, en français. Io sulle sculture attitrat d'aquell bando de farceurs, fent de bustes i de statues, de mascos, de statues, de tots aquells bandos de fols. Sabets, així a Limoux, amb totes les figures que hi ha, manco pas d'inspiració. Avete pas un tema impausat? No, essencialment, les bandos del Carnaval de Limoux me fan també de caricatures políticos
que son liados el tema de Matisse a las bandas de carnaval de Limón esta vez. Espulita che picciù, è sul picciù di Limù, un gran cascador. Voy a dire che su nome, che si non va a fare un seno a queste suore la fenno. Facen che regula tutta la giornata. De cunardizos, de cunardizos. A ce soir, mon chéri. A queste suore, ma puro. De quino bandas fa partito tu? De Reminil, Gaito. Affogato. Les poupinettes. Adi ou de quino bandas fazes partito? Oui, No carnaval. noir, blanc, espagnol. Gracias. On doit être 15 parce qu'il y a obligatoirement 5 étapes. 5 cafés Und las obligatoires. bandas s'arrêtam. Es obligatorio Es obligatorio. Sí. E perché s'arrêtam aquelas bandas? para beber un cop A moderação. en moderación. Io sono les chefs de la musique officielle s'appelle la banda Dede, parce que ici tout le monde m'appelle Dede. Et je joue la musique traditionnelle de Limous, la Fecos s'appelle. Et j'ai une musique écrite par les anciens musiciens. Et notre rôle est de perpétuer la tradition. Io fais carnaval de tout petit. Vengo avec mon grand-père faire carnaval per danser. Et à la musique officielle, ça fait 20 ans que je suis ici. Que representa aquela participação per vos? C'est difficile d'expliquer quoi. La ben dans les 5, le carnaval. E podem ver aqui donc la dança tradicional que faziam os binierun aqui de dança am lupe e am lasmo al meteiscop. Como podes ver, e am aqui. Vos daí se ver que lo fan melhor que eu. E aqui que sono os sacs de farina. Cadeau 17 et cadeau dimanche des cadeaux dimangiado. Per la sortie dos de 4h30 o 5 e de lucer, lus carnavaliers es campo de cufetis sus las gens. E aco se suno musta. Avem trobat la vertadier o Reno de Neu. És aquí. Soy equipado per poder festejar como se ca no carnaval de Limú. Hay lo más, hay la caravana. Como podes ver, l'ambiance aqui é festiva. Avem l'impressió que tot el monde se coneix. Jo pas de dir que se pren el cap. Tot el monde és aquí per festejar e per poder profitejar d'aquell espectacle formidable. E solo per eu de vos dire, al cop que ve, per un altre eveniment e d'anar a continuar la festa amb les bandes. Allez! Adi! Ce soir à la maison. Adi, Octélé!